le penolalan sang kombo dolo le penolalan sang kombo mana men kau itu lau kandian manok pun mana sila lo men ya malam kung may kakay tulong lang di shooting ko. Jalan-jalan mo eh. Como que é?
Bong pada sana di baik itu ada bong. Jemaat selalu kesempatan kami berikan. Tidak ada pohon rindang tanpa sinar. Tidak ada budaya, jaya, dan daya apabila tidak dipupuk. Yang mau itu perampok. Tidak ada pohon rindang tanpa sinar. Tidak ada budaya, daya tanpa dibina. Sama-sama ya. Anna sampai tondok na soalam lolona indek batang rabuk. Laki boleh
sia laki palele la kusainan opo matua pananin batong pakalabi kumi potong konte allo to demo po naminto na to sa ngami pakalabi sa kipudi at mampakiro suruga yato kumua mo ikia sisara kumote batang rabok na nga paduka murakin lang tampi anak na siya to balna pagitan na ito pumadua kumuata mitampe to biungkan ni masolanasan kan ni sanganin na tontong kumiminto lumba tukulume la kuminto pangkaragani mami ya kudu kamerato katua kinene mintingara tuka saya memang tarulangan law minto batang di kalemi pua osor itu minto na kapapak dirangki di matangki sa takaki boy matan na inde kipo indo na si kuambe na kipo nenek na siya minto na si polorak na si pokaise na iparam pumay batang di kalemi pumadua denno pa na kamustonday laman na sangan na Yesu Kristus den lalang kasamaran siya den lalapeng katakaran lako kalemi tarima mi oma tua depas sameng kiben na kisoro lako kalemi lampuang kipung Yesu puang arima say amin kore semangat lako cuma sa benak kepercayaan Mentuna, lapa barang-barangan, tenaga, buat tangan. Kure semangat juga lako turis, mau itu najur yang galanya. Kiam dah duka kumasa, si selangka masa, mana ko telo baba. Nah mentuna to, tamatong kita rasa mentu solana, mentu sili solana. Baik ang kibela lambay lako kaleta. Mentu pasun dumi. Akang ini ya, langsung ke mentingara tuka langsung matua. Anak pun matua merumpa balik nak koleta solonata. Mintu kameran. Nah, kita lihat tu mintu macam kita silu solonata. So mintu ada dia. Kata tomate selama tona palino. Balana polino biasa. Tantu budak teme kana lendu. Budak teme gau lendu. Tindakan lendu lala ko anda dianna lala ko sulatan rokona lala ko anak kampona
Saya berikan tempat nak minta maaf kalau kalian jalan motor. Hotel mo. Dan nak kuka nak kita mora tontong berbayar. Langan pulang tu. Din lupa. Nampak tiga ni nak ina melo buang mato. Dah sudah. Saya laku kita juga sama-sama din lupa na puang mato mera empat sakit-sakit. Ada betul kurang semangat tak akan.
Menerima tamu, sebagai tamu datang. Kemapangan, kemapan soleh. Sa piling bertelepon, ya. Para. Mari. Yan tahu lah minta rombongan ako, la rombongan na minta mo yung postong. Kami na mendaftar yung pos. 1, 2, 3. Mesa ba? 1, 2, 3. Kamu tu mabdong. Sebadin turun bunga tama dan mari ser-ser lemabong kumu. Lami mabadong lan nama ibaka. Go on, please. Join the procession, please. Delante o arena is the
Sen. Iya, iya, iya. Some cigarettes and battle as the symbol of our respect for our guests. Pidele mo magtole so tamu ya sama papalan maadi mo kalau sudah on behalf of the family of the guest, we are very thankful for visiting us in this arena that we call and your visit denouncing your sharing the toilet of us. Ladies and gentlemen, you can look the place where you are now, and you can in front of you, you can see the dancer. If you like to, you can give something for them as your sympathy for the dancer. Daya pada katobaran. Malimutaw kami pole. Matlo udayan wa kalwa solo perlompare. Stop ko boleh sanganna. Sangat tama lele na buang polpa. Padi filotero den upana pamalaga kina pamupa kina sulit pamorong kina lalalana. Sangat dipoleh. Lagi lembang untuk buang polapa. Yang melompokan Allah itu tidak rombongan. Saya mau sama. Rantai keluar tolong mulu kon Allah Allah mulu tidak bayar ke sudah kalau kau mau nasab. Upu mo sang mulayana. Sangkar mulayana. Hindi pala di pertalan. Tabi lang ko kami tumakrenta na lang majelis. Dente karatodolo la di Bandung. Manuk di Pobabelo tadi. Den di Bunga Ramgana di sana Sapurandanan. Dalam di suku Semarang dai puah di kamari. Nade tengo menggaragai dai puah tadi eloran. Aton naman ito yalo ina aton naman rampan ni dai kapadangan na.
Dasangami lompor. Di tero-tero buang langit dan lupa na pamalaga kita pamuba kita sulit sampai korang kita panalalan. Nakasal ni polo to nalomulang salang alangan. Mare milok kloera sola simbolo manik. Manuk-manuk tangkanang kapa sola kasatuman. Lelan dari kasatuman. Sola torang kanang kapa. Dari mi padan na rupa tau. Diam beram mi pong padati. Ya boleh telo tote mobilanna. Lambi mi matua induk dariwa. Mamanu karulungan. Tadi sini mo tangan jokas tangan beda. Agenda di Rosamante, curre si banget boleh paraya, lapo kaleta turun asam, kurang bisa tolong kan mencokol di jalur lekor nanti dong.
Driver komika. Dua kali. Tetedong sokapan le. 925 sokapan. Nasi bunga maaf panitia. 925. Dua kali. Satu. Kita lama rupa tahu
mapentalun na nakuha, keden ni nangapayan ko sami, ilang katuang ko lantelino. Kaloina Totemo ba atulan wat komo kabo. Siapuro mi pokada mo. To kumuala sudah narang tumintu ma'rupa taula ko tampa paana. Dalan nalujo may loso. Dadi Pintu keluarga. Kumualan tiap pak keburusan. Napalaku na la pendan pasumbungan puduk. Dia tu karena pematua sangkalamana. Kejona katongkonan sama selanasang. Lama dalam paluhun ni te patang rabu na te nenek puang. Tuna sampai kaboro mau puang te mampana. Yang mato yaitu kalamana bayu celena. Tujuan katongkonan ta selanasang te mato temo. Laku bahasa lamai surah atun na pematua. Lamai dak dua pak pasan. Pak Basama pempisan dia melamai surat karya keperanuan na tonoran ni yoane pasal sang pula apa ayah bunga na salah kuangka ma penan na tunakua kada papakan na anak puang Yesu dami parosso itu penammi patongan ni itu puang matua sia patongan dukana La tontong kita kali yang kedua kita bagi apa semua yang ada yang tak dalam perubahan kedua jalanan supaya kita kembali di sini. Motor yang berada di sana. Bukan narani tulon daw sa